Assalamualaikum. Salam lon pefon ke ware kaum. Dum wareh lingka ulon tujuan ne bala pantun gerakan ulon cut bang Jakarta. Ticem merpati atih bakni bang di anu tiong atih bak para bak menandeun ke abang betong sebab cut bang lon tengah kecewa bak menandeun ke abang betong sebab cut bang lon tengah kecewa. Di alu bili na simpang gendong rata mong langsung usofin jaya ne pegahaba cukup meujung sakit lam jantungnya menancara. Oh bengah ura lepitat imbon si ju hatelon lepi lam dada cut bang Jakarta melawan pantun nyopat na ulun ponagan raya cut bang Jakarta melawan pantun nyopat na Syehlun Ardi Marsela. Dengarlah kisah ke abang betong cinta mesambung ngendek Maria pakan trok gata pekaca ujung neken ke banglon yang hana-hana. Mebana pegah ke abang betong ke peblo rubong tuk blo Avanza gop nyan sep kaya si dedi betong jet ne langsung wo Jakarta gop nyan sep kaya si dedi betong jet ne langsung wo Jakarta. Bene pegandra kerja lam gedong wahai cut banglon bang Jakarta kadang pemulung rata jet gampong ne peraya embong dalam media kadang pemulung rata jet gampong ne peraya embong dalam media. Bang Jakarta dengalon singgong Maria payung beklene cuca sebab Maria kana bang betong han mungkin le bang lon gata dicinta. Meikrung baro ile mesintong meikrung antong ile meputa kasep ke ahno haba dari lon meaharakan lon nyo salah haba bakla enwate panton ta sambung meaharakan lon bang Jakarta.